jumpa lagi bersama channelnya Hana Haidar. Kali ini lagi lihat badut Pikachu nih teman-teman. Badutnya lucu nih teman-teman. Pikachunya gendut. Wih, Pikachunya pakai baju biru putih. Keren banget ya teman-teman. Pasti badannya berat nih teman-teman. Panas weh, bisa mundur. Badutnya lucu nih teman-teman. Jangan lupa ya, bagi yang suka silahkan di like, share, komen, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah teman-teman. Halo teman-teman, nih lagi ada badut Pikachu nih teman-teman. Wih, lucu banget nih, badannya lucu, badannya besar banget. Warnanya kuning. Cakep banget ya guys. Jangan lupa di like, share, komen, yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Kita lihat lebih dekat ya teman-teman. Lihat lebih dekat ya bang. Nih badutnya lucu nih teman-teman. Nih badut namanya badut Pikachu. Lucu banget. Wah, warnanya kuning teman-teman. Nih lucu banget, badannya besar, imut-imut lagi guys. Nih badannya besar. Oh pasti berat ya teman-teman. Nih badutnya ramah nih teman-teman. Mau lihat belakang putar bang, putar ya, pelan-pelan bang. Ini badannya teman-teman, badannya gendut. Lucu. Ini ada kupingnya. Kuping apa kupingnya? Kuping kali ya. Pikachu itu hewan apa ya? Hewannya lucu teman-teman. Oke, dadah Pikachu. Sampai jumpa lagi. Bagi yang suka silahkan di like, share, komen, yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Dadah. Sampai jumpa lagi. Bang, makasih ya bang. Tiap hari di sini apa? Ya, tiap hari. Oh, tadi kayaknya ada Mickey Mouse apa ya? Oh, gantian gitu ya? Oh ya. Oke, makasih bang. Ya.